Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi karhi mi amukerisa sweswo eka Dilolostro YouTube channel. Museketeri lonkulu wa vunanga bya Xitsonga yena Hlahu Van Khongoveni a tlhentlhisa xitshembiso lexi a xi tshembisile. Hi ta tsundzuka leswaku Hlahu Van Khongoveni hi siku ra 27 ra Ndzhati lembe ra 2022 hi voni eka xiyenge xa mabulu xa Facebook a fika a tshembisa leswaku exikarhi ka Mr Post na Benny Mayengani the President loyi a nga ta humesa album yi tlula ya un'wana, naswona a tshembisi leswaku leyi nga ta tlula ya un'wana hi Beef u ta n'wi bukutisa mali ya ku ringana 60 magidi ya tirhandi. Endzhaku ka ku endla xitshembiso hi siku ra 27 ra Ndzhati lembe ra 2022 u vuye a cinca xiboho xa yena hi siku ra 30 ra Ndzhati lembe ra 2022 laha a nga cinca xiboho a vula leswaku a nge hi languti eka Beef kambe u ta languta album hi ku angarhela, album leyi nga ta tlula ya un'wana exikarhi ka Benny Mayengani na Mr Post. Nqambi ya kona ta tibukutela 60 magidi ya tirhandi ivi producer yona yi nikiwa 10 magidi wa tirhandi. Se eka siku ra namuntlha ku nga siku ra 4 Nhlangula lembe ra 2022 u tlhele a cinca xiboho xa yena ku vula leswaku a nga ha bukutisi na xiyimbeleri na xin'we mali hi mhaka ya ku na swiyimbeleri swo karhi leswi se swi nga n'wi tshunelela swi kombisa leswaku na vona a va lava xiave eka mali liyani. Se hikokwalaho ka sweswo u vula leswaku a nge swi koti ku va a dlaya vuxaka na swiyimbeleri leswin'wana. Xiboho lexi a nga xi teka i ku va a nga ha winisi kumbe ku bukutisa xiyimbeleri na xin'we mali leyi a yi tshembisile. Mina hi ku vona ka mina ni vona ingaku a fanekele a nga cinci xiboho xa yena, a fanekele a bukutisa hi laha a nga tshembisa ha kona. Hi mhaka ya ku mali leyi a lavaka ku yi bukutisa i mali leyi humaka exikhwameni xa yena, a hi mali leyi a yi kuma kusuka eka swiponzara. Se leswi a ku ri ku rhandza ka yena hi ku loko u la ta pimanyeta kahle timhaka ta ku phikizanisa swiyimbeleri hi ku ya hi swiyengeyenge ti endleka eka Munghana Lonene laha ku va ku ri na masagwadi, na le ka lembe leriwani hi Hukuri eka Munghana Lonene ku ta va ku ri na masagwadi. Se mi ni pfumela ku loko ku ri swiyimbeleri swi fanele swi ti bukutela masagwadi a va ta ti bukutela wona eka Munghana Lonene. Leswiya a ku ri xiboho xa yena n'winyi xa ku u lava ku bukutisa Mr Post kumbe Benny Mayengani. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini naswona u fike kona exigodini xa Mampela. Inkomu.